clear tu le ngai thatu song song te in zawa in chibai kabuk chewa du sang na sang ber ka hlan bok chewani ole tun tuma chuan BJP bokhi ti thupui manga Thangpuia KC thuziak ngainom le beng war thak zet mai hi kan ngai thla ho don ani ole tuna ilo ngai thla chanang pu editor chibai le tun trum chu ZPM mo MNF lam mo soi katum lova zoram pangti chor BJP party lam hi kashia dan ne zoram ta na anchang kai lo zia soi ka chak dewa anchang kai lo mai po ni lovin pangti chor ang maya noksak an ni na hi I han LEPSêe tiang azong zong ero kan soi seng lova zoram Christian ten pathian isual ram tundin kan tum mek laya hindutwa choisan tumtu an ni miawa wangin mi noksak pangti chor angin katekhin mai anie pu editor keini ang no pang taktan chuan politics sa miril jok te senior jok le kumlama upadeu te thu soile mi pui mi mir ngai dan kala khom atanga he thu hi soikani asia te soidanin sia habi ka famta pu hi phei khan congress a MLA ticket achan lo wangin sia ha BJP hi aloding tan in an soya khatilaya BJP ten mi puite an bum dan le an lo len zel dan te chuti ruala mi pui an bum dan le an hiam tel dan nia lang ka soidona chungjinga soihlo zual tlem te chu hetiang deuh hi ani atia pakhatna union territory UT atia ngai thang hei hi ahun lai kha kan thephak very riai dewa politics lama karil ru awm lo lai le KTP vela kain chum min lai vel ania keini po kha ti tileng vel khan min nein kan lo phur ve khop mai kan district mai baka long tlai le chakma lam thleng point kan phur tlang boka OMA program hetila hian OMA an la chak ang lai ani OMA program apo UT kan mu huna kan lom dan tu le kan mason na tur te po solois pakhat pe chuan asange nge ma se tun thleng hian khang UT demand bo ro kha thon thu achang zota mitam taktan fiam thu le politics a in beina tong kam changin azuji zota ani panina 6th Schedule Amendment SSA le Direct Fund DF hei po hi BJP ten marami puite min bum na lian tak ania Congress lam ten an boi pui chan ni in an soi Congress Party MDC le party mi tamzok BJP a anin fin khom tak nuwa po he policy hi an chunjom chhozela ma se thil theimia lawani ti hrengreng chungle theipo ni se kong thui tak zonga yani zia hrengreng chungin thingtlang lam MDC biala mimol zok te bum chhozelin an mi vul to tele vole wang te puina in tun thleng hian an sarkar pha ta zelani hun a local zela mararama mithiam thangthar an lo chuak zel boka tuna chuan BJP ten ramhlui zia le dot manga mi puite min bum na chu hrethiam tok an lo om chhozela tuna chuan he thu 6th Schedule Amendment le Direct Fund tilam hoi hian campaign an neyamo thu soi po an ngam talo tela nakina kan humayang lo ngak ru ti bak chu soidan tur an hretalo bok tin central sarkar dorin an kalfowa an dot soi ti fiatu ni om takin central minister te thla an lak puin mara puan te pe in pangpar nen thalaka anin postam hlea chumi khami sesona an phardon ti te project kan thelu te min pompui don ti angreng te po an soitam viawa central minister an local changin an dot soinem nget tuatan chung minister te chu dot mangin mipui anin tiam tir zel bok nen chu mai ba ka council lama an thunei na mang sualin na tam tak anget lovin an la advertisement po omumal lovin vote zonnan theito pin ma an la ani bermai pathumna doctor po chua alolang atile ta achunga kan soitak te khi mi puiten thudik khria mithiam an lo chuatak zela chuan marafa te atangin MCS te MPS te an lo chuak thar zela aizola tangin officer thale rinom tak tak an lo om ve zel bok nen chung mi te chuan BJP policy chu adik lo zia te antar lang hret hreta media alo chak tel bok nen chutianga tlak chiat mai an mabak lai chuan MNF rorel thiam lo na lo lang chuakin doctor po chua chu minister anina le party atanga no chua alo ni ta lo thei lo na wangin sumwang po ani jok BJP a lutin sia ha BJP tu chemek chu
alo lian le ta ani chutia BJP in MLA an nei taka chuan an phur thar le a an dot policy chu minister nge in abo zui don anga in zui tu po an pung ta hluaya heng zui tu te hi MNF in an hot chule bom do ngai khopa MNF chua san trul tia beidong te an ni chu mai ni lovin MLA general election apo 6 del amendment le direct fund soithar le in tipa biala po pusha mo chuan BJP zom le in MLA an tling ta ve ani khongai vote liawin atira chuan an phur hle maya ma se hun a local dewa doctor po chuami zedik tak a phakar na chu lo lang chawin lamtang asiam le ta a toy song in si ha BJP chu go ahead kan ti luai hi lo piang chawin chung mi te chuan MBJP president a doctor po chu an vortling ta der mai atira BJP a rin taka lo te chu bum le aruka bei an ni ta zela state BJP OB election apo khan BJP din 210 vote nei ve mi lovin go ahead BJP te chawin vote thakin pumwa ka po atin lo pha ni berin alang ta ani BJP go ahead te chu an phur tel tela ZPM sarkar beina kong apo an pu berin alo zir bok nen kong chia a omin anena report helu zel turin ashil thute kong cha a omin amalak nang ten an soidar ta zel boka aro puin BJP zom tu po an pung hluai ani kha ole soithiam lo hle maila han soivele lok kan du chu mara unau te hetitaka buma an lo hi apoi ka ti hlea 6 adil amendment tele direct fund te hi chu tundit muna chuan vana ra ang tluka harsa ani karinga tingai na omin alang tat lawani kan soive chuan kan thiam lo lota mi poi kan soite po hlawam viau na chungin comment na lama khan in lo soi mai donania hei hi chu in bum na chiang takani tiero ka soingam ve thungani chu wangin state sarkar thazar noya lungmuang taka inomri hi pathian rem ruatania achula ti huna ero chuan eng main adang zo chuang don lawani chu wangin marami puite po in har thar chhoze la huna tu te mo lal chak lu tukina thiam taka an bum na man ruwa hi in tlan san a hunta ani tin in bum na hian hrin chua ania chu hleinei taka ro rel na ani chumi ti chiang em tu chu MDC a po atakin alo thleng ve ta reng moya advertisement omumal lova vote zon nana sarkar na anget lawalak te ani hei hi apoi na chu du sakna dong phavelo tele du sakna an pek te in kara gep tam tak aum pha a thalo tak zetani ilongai thak chun zomang thudik chu atita chutianga BJP ten state sarkar ZPM phena credit anlak zel lai chuan hun a local zela mi puiten an nui so tan zel boka atopa phei chuan ZPM chuan BJP chu thopuyang don le MLA election campaign sen sopo central BJP te tumsak ang hialin an soi chuak ta chu mai ni lovin sarkar malak na hlotling reng chu BJP le abikin an MLA te soi chu angin mipuya an thedar zel bok nen chief minister pudu oma thin tuar lo chuan project kalphung chu siaha atlo tumin azirtir ta ngek ani kha chu mai ani lo central minister pakhat point zirtin apek live video a viral ta rep bok hemi nu hi chuan an zak hle nge ni in soi fiana oi omlo zet mangin mi puibum an tum le ta ma se an hlo cham chiang hle pangana tuna chuan mana chuan viral nu pui kha tuna chuan sajanau an oi chhotan ta diktak chuan MIZORAM BJP an len ve deuna chan hi siaha BJP te wang liau ani ti kan hravek ome ma se go ahead BJP ten original BJP te beng niama an du sak zong le antana noksak tu nia an hriate chu siaha MADC CM puem lai kho atanga MBJP ex president pumuak le ex MLA le ex assemble speaker puriliana sailo thlenga phumbo vek antum ta ka chuan MBJP po chuan niamlam apan zel ta ani Dr. po chua hi afing kan ti don nge aphakar kan ti zokang ke chuan politics lambi ka chuan amol kati lamtang siama in melma siama chak zok tlat mai hi next MLA election a chuan adin mun a chengotang ngati mia mai le chu mai ani hleinem MNF ani laya MLA bul atana tanga tun thleng hian
party song nge lamain chung ko politics aboy puya na ang po a chung te deuh vekin an hmu ani MNF a hruai tu then khat phei chuan chua san tumin anin hor khoma ma se ama jok kha no chua ani ta ka wangin an bang lo mai ani parukna engtin zer nge tuna chuan a vision a hlo cham ti a hretana Mizoram a chuan BJP tan sarkar ngaina om lo ti hriain Central BJP lam atlon chole tameka an party website lam hanlu point zoram tana an vision a in pumodia fakna le Central BJP fakna hlir an chuat chong tamai maya Central sarkar budget kan review an ti thul modi an fak thul ma se kan ramtana malak tumna le Christian te torna awanga Central BJP vau khan na lamero chu mu tura om mi alo chumi khami minister nen thla kan la dun ti mai te chu an party website luatu anita bermai pasarina enge kan mo phun ani veta atia sia ha district emo state poni se BJP hi an rin tlak lo zia kan theta chuwangin mani tang ma hai politician Christian tana poi khoi tu BJP ni shemia lo te hi endong ila ngai ne pin musit ngamang u BJP ni an zalo chuan engwangin nge Christian ni kan zabi kang BJP an ni chanpo campaign sen so tum sak tu tan le thu nei na duwang chawa BJP zom an ni ti hi alang chiang e mani soitura tama kan soi seng lo ani e ngatiani ole adot lia chuan MBJP hian ka thuron hi pomte se tin Thangpuia KC bok hian aron siak le a chu kan ngai thachun zomang pumua ka president lai kha an wang lai le an mason lai ber ani anua MLA phakar tak doctor po chu president an thangta a thang tu te po a tran jok chu sia BJP te anni party in kai shoina mumal tak nei ma se sia BJP phakar tak ten pupo chua atin ngei pupo chua atin ngei theinan le mima sa te rabia anom ngei theinan delson notlia tenen changrolin ruamman na an siam ti hriat ani ma se an be siang he huin po chua chu mi chak aloni haulova ama ming thana tu hlirin ma ala ti hriat ani zelta ka chuan BJP hruai tu tam tak an be dong na sa hle pumua ka hun laya an mason angka mutur an nei tolova anin chir lebok tuna phechuan MBJP in state sarkar na lak pui atum lem lo zia le Central BJP le minister te ton bak tingai na hriat lo zia an hrezela sia BJP te zara ain luling hle ti an hriatin an beidong ngoi ta PM Modi ngei po hian ti sual ni in ain hre chho tan zela chuwang chuan Modi a fakle a malak na chu an party website lu tu ber anita MNF in an no chu ngai khopa minister fellow hi BJP ten lom taka an la lut le president hia la an thangta hi an opponent party te loma atata ber mai ome longtlai lama ni se eng ma shakil kel silovin an tongpong BJP chan ve ema an ril ru thiang lim na hi amal som na dong tur chu po chua bok khiani ti an hriat thiam huna meu chuan khwa an tlai to mai thei zoram hian BJP hi nol mak ila kandam na turani BJP an len chung chuan pathian hian malmin som karing lo aron ti thot mayani ole khati zong kha ania han comment te chiam dan po kathiam lowa tin comment po ngai than palawin afia faim ema eng po ni se zoram mi puitena thudik tak kan hria theina tura hun na sataka mang tu le hun hlutak seng tu Thangpuia KC chunga thinlung le ti tak zetin lom thu kan soini thir tu le ngai thatu zong zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo talan saka like comment le share te tin min la subscribe lo te poina min lo subscribe theu turin in khongai chan puina karon ngen tak meu bok ani e